Ango Mheshimiwa Josh Nyamoko niko bona atebirie nga ere na chikonya kabaga kogenda kobase serikali yumuske William Ruto eri achikone kyabona nkwenyorare amagendra saira ire buna hereri ya SGR ene chigo eta sensemo ya ikonga se bunge yo hogoicha nobusoko gajoko University hamona magacho yabanyanyimbo hayo igora rero hasensemo ya wadi ya bomwagamo hensemo ya bunge ya North Mugirango igatia bara ibari baikira nasomo igoyo ngamono mwakilisho basubati ya county yo Jerusha Mamanyi umutendo basubati county ya Kisii Doris Saburi mubungo nyalibari chacho Mheshimiwa Zaire Janda na boigo niko bagendera kwa okoboko ya serikali ya Kenya Kwanza Murikito Steven Nyariki agotomanya senchero bikira asomo yaga bwoko igora magacho yoboraro gochi abanyanyimbo ba Nyakenimo Patrol Pace na boigoko bwato kwa wecheki cha Uwezo Fund asebyombe 20 umuyega ora wano mubunge North Mugirango moskecho Nyamoko na wikiranwa no women representative we county ya Nyamira moskejerusha Mumanyi oyo Kisii Doris Saburi Donya no mubunge onyaribari chache Zahiri Chanda aiga umuskenya moko eranga ekende getambukiro kingenjo gyokoreto borendi ukorenda chikawa che factory ye kawa ya Nyakenimo iyabeire ke gosirie nibo nabarendi goitwa ase kabono to enter into the factory and they broke into the store where they managed to steal an estimated 2,101 kilos of jelly that were equivalent to 8.5 bags of jelly estimated at 20,000. Onye mwe igwano musikeche manakwana yakwana na tuwabire tego tuwale problem asense meye asenye nchiyo bwibi we kahawa. Hiyo ndio sababu tuko hapa asenye nchotua rwepe ila na wikato make sure abaskari balia wagwanta go chunge bimalivye ito bachira wetu rwepe ila na ntuba bachire nyombe imwara nere gaiga aya na William Ruto asante sana ya sababu nchiro leronko rutoli check to 20 different groups. Nyamusi Highway 50,000. Ekereke kioni go moskenya moko agendere wakera iko ka serikali umoske William Ruto asereranga ekero asugete korwa serikali nigo chipara abegete asomoroberio yarusetiwe asebono chiraniwe nyuma yo kwirana serikali lakini nkaliria nkarasuka kuba serikali ndio narasuka ndio narasa nganda ngatabana bono tiga abagusi tone kubwatana nayo ekerongo chikotana na budget yana abegete yagare garusi lakini ngana gatumia akili yane n'abantu bari babunchukana nka babo batena tigatuskiwe chiga moede we lost out but when we pale ndio tuanyira niliororo nyinyi watu wa Nyamira mmepata hiyo railway sisi kama wa Kisii kutoka huko na sisi tumepata airport asensemo y'abateneri b'abasubati ba Kisii na Nyamira nigo bagendere kubatoke kurentindi go cyabamenyi bari abagosara abana banyeruka na bari ababikire bosi oboiti bw'abana bake afadhali ulale njaa lakini usitume mtoto tingatinga sangapi nigekerekyo basabira baraya basubati basikwe tuwarani
focused. Stephen Nyerikembone en Soko TV North Mogrango e county ya Nyamira.